Enhlekani emixere wamkela lona FM akuhlekanisa kona ngengisala stage shirko eka nhlekani lo nthemba fumana namuhla ne kusuka main control fumana khaya bona ko ekota kufikelela kahle eka wena mixere wamkela lona FM kaza studio 4 kuna tatana Ncindani Eric Mabasa mina nikhalanga Pet Matthew la nokutisela ngona ko chicks ukalino studio 1 masingita mall ile Giyani aka masipala wa Giyani la ngakho nhlekani lo ekutisela ngona ko Africa wa bula mchinini na Patrick Shy ni bona ni vitanele na Sunduza la antibi ivula yini kabe na Sunduza minga babukosi na baba kona la mchinini la namuhla hamje leso ive siwona ku ikhomena ngono ko nkoka ekubona abantu babalwela mchini itho ngakho hey hala wani fane hey no ifana twala kahle esitho ko ya khome stitch khomena ngono ko nkoka tisiriwe batiri bambiri amsortan mixer mkana no fm hungu hirero meritswile hungu leri nga ranga mahlweni namuhla ekuva khotele hlayele Durban yibaganya le tlhelo xikombelo loko swi ta ka timhaka ta kumbe ku tinjekanjekisana loko ya ku ri ko ka leswaku onge tivito leriyana MK a hi ra bona lava va vandla leriya ri nga rhangela hi khale ka president ra ANC kambe ke swi tikomba khoto yi bakanya le tlhelo vativa nawu va ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa hi ndlela leyo ni tshemba ku na wena n'wangulo ka mhaka yeleyo ka 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 na timhaka tihi kumbe tihi leti ku nga va ku ri na tona nhlekani lowu timhaka ti tele mingisero wa mena timhaka ti tele siku rin'wana hi tshama hi rhurhela vakulukumba van'wana lava kha va bula hi timhaka ta patu rin'wana va ri vitana Triple M se ita ivi ku vulavuriwa hi timhaka ta ongeti a ra ha ri rona ma ri tsundzuka Triple M mayepu muxiyani mzilela swi na va mzilela kwala ndzeni hi ndlela yaleyo se a va tili va ti vitana Triple M tsundzuka loko hi bula na vona la kambe loko swi kha swi vulavuriwa swi vule swi twala nga ri swi twala ongeti ku na rin'wana patu ri nga yiviwa kun'wana hi ndlela yeleyo se hi ta va kha hi bula na tshungula hi va nyikanyana timinete timbirhi tinharhu hi twa kahle kahle leri nga yiviwa hi rihi matsundzuka loko hi vulavula hi timhaka ta mzilela mayepu na matsotsosela hi Triple M se i patu leri va vulavulaka hi ro va ku ri suka aka Chayisenga la Nkandambi la makola crossing ri suka kwala ri famba hi leriya kasi hayi leri suka la ka ri ta kwela ka Ndambi la ri tsamekanya mulondodzi hi leriya rona na ro i rin'wana va ri vitana D3187 leri venge i Makhuva Road kambe imani amukela tshungula ni twa ku va ri yini mutani mutshama xitulu va hi pfunanyana kantsongo hi patu leri ku ka vula un'wana na un'wana le ku laveni patu se hi la ku ta vutisa ku loko un'wana na un'wana kha lava patu bona leri va vulavulaka hi ro hi ri tatana Phosa Mtsombeni mutshama xitulu wa Mamulokhegu va ta hi byela ku yimele yini ku nga Mageba to Makhuva Road D3187 Phosa inhlekani mi amukeli ka mungana lone inhlekani muhashi inhlekani na ka vayingiseri na vatshami hinkwavo va patu ra Mageba Makhuva D3187 nene byeleni vito leri ya mi nga ri tsala la Mamulokhegu Mamulokhegu i komiti leyi nga sunguriwa hi 2006 ku wela xikontiri mavito ya lama ku va marito yo sungula ya muganga leyi yi khumbekaku ma xikombiso yi nga va yi sungula yi yimela Mageba then ku ya ta ko ku na muxiyani kwalano ma yi ta tlha yimela na Makhuva loko yi ya ka lo iloloka na va mungongoma ti wela ka yi ya va na va K Guwela suku na valoloka suku taniya hi ndlela yaleyo ku tshame ku vulavuriwa hi timhaka ta ku ongeti ku na ku kwetlambetana la ka mapatu lama D3187 yi fambisa kwini muhashi D3187 i patu leri ri sungulaka halaka va Mugwagwayila ri ta loko ri ta fika halena hi tshamelaka kona ri nghena hi le ka Daniel ri nghena hi le ka Ndambi ka Mchasenga loko fika ka Mchasenga patu leri ra tsemakanya ri kongoma inga ku ri kongoma eka Mayepu mara kuna curve yo karhi leyi nga kona loko hi nga vulavula hi tikilomitara tingani loko hi suka kwala a crossing ka Ndambi ni hleketa ku ti nga suka aka 3 ti nga va ku ri kona
3 or 4 Okay. 8 kilometers se patu ri jika ko ri fanele ri kongoma ankoveni amlondozi ila D3187 yi famba ku yi ta ku hi kona ivi yi tsemakanya se yi ya aka mngongoma yi tsemakanya mlondozi yi ya ka mngongoma yi ya ka loloka yi fambisa sweswo yi ya fika ambawula. Oh, okay. Se leswi swi vulaka ku loko ku ndliwa xipetlo lexa xo suka laha thangeni ka Mageva xi famba laha tlhelo ka ti-RDP a ku ndleka yini a ku ndliwa 3187 kumbe yin'wana liya? Muhaxi a ku ndliwa D3187 loko hi tsala papila ro sungula leri hi nga ri yisa ka masipala wa Giyani hi 2007 mapatu ya ha endliwa ka district ya Mopani ya nga cinciwa ya la ya nga ko sweswi hi tsale papila hi kombisa hi D3187 xipeti lexi mi vulavulaka hi xona xa D3843 xi sungule endzhaku ka loko patu leri ra xikontiri ri vekoho ku vekeriwe blowo amlondozi. Oh, khale ka khaleni even na vanhu va ka Mageva lava va timovha loko va lava ku ya ka Ndhambi a tliliniki a va boheka ku ta hi patu leri ra ri sungula laha ka Xikotikoti ka Mageva hi nga ku ri Umangonyama oh yeah. va fika va jika kwalaha ka D3187 loko va fika va pela mlondozi ka ku ri na xibrijanyana xa ku endliwa xa low bridge Oh yeah. va jika kwalaya se va kongoma ku ya a tliliniki kumbexana tribal hi ndlela yaleyo. leswi vulaka loko munhu a ya tribal a sungula a swi jikela le nkoveni le loko se a ya tribal a fana a langute vupela dyambu. i ntiyiso lava timovha ngopfungopfu hayi na van'wani vabayibye bya kwala masin'wini se mi vuye mi ya swi twa ku vulavuriwa ivi swi twala ongeti ku za ku ndliwa D31 leya 8 leyi D3 mani leyi 3843 yi twala ongeti i ku sungula ka ku yiviwa ka patu rin'wana ri ya ka rin'wana a mi swi twisa sweswo na n'wena le handle loko ka ku vulavuriwa ku patu a ri ya hala ri vuye ri tekiwa ri ya hala? i clarity leyi nga yi endla kahle na loko hi endla ti-presentations ta hina tanihileswi ni nga kombisa ku patu a ri ka district ri susiwa ri ya aka RAL kumbexana aka province hi laha hi nga sungula koho hi clarifyana na vona va swi twisisa ku patu ra voho va na wona mepe ya mapatu lawa se na lava va nga yi tiveki nomboro ya ku patu ra voho i mani a va vutisi kumbe va gugula masiku lama swa olova hi ndlela yaleyo so patu leri ra rona D3843 i xiphemu hikuva a va nga ta ya amakhwatini va endla D3187 hala ku nga ha fambiweki hi kona ene hi mhaka ya ku xikontiri hi nkarhi walowo va ku endla kilomita yin'we ya xikontiri swi kwalomuya ka va 9 to 11 million a swi ta vula ku laya ku komini ku tlula loko va famba hi hala makhwatini hi vulavulaka hi kona. Oh yeah. sa va boheka ku komisa se xiyimo xi ri yini hi rona patu leri nkarhi se wa hi siya la? Muhaxi ni vulavurile ni ku yimela komiti ha vulavula minkarhi hinkwayo na lava va nga fanelaka va ri endla va ka Sanral patu leri wela ku sunguleni a va hi tshembisini ku va nga ri endla hi January mara ku ve na ti-logistics tin'wana na tin'wana va nga komba ku a ri tshamisekangi January ya 2004 va kombela nkarhi and then loko hi va nyike nkarhi walowo sweswiwani va komba ku mapatu lama va fanelaka ma endla vhela hi swi ripota ka vaakatiko i manharhu saka mapatu lama manharhu ku hele patu rin'we loko hi ku manharhu hi vulavula hi ya Mopani ku katsa patu ra ka Skororo Thomo Hlomela na riri ra Mageva Makhuva. Oh yeah. se aka mapatu lama manharhu ku na rin'we leri already mukontraktara va nga heta ti-process hinkwato se vangoveri va nge tivisi mukontraktara aka patu rin'we ka mapatu lama nga sunguriwa xikan'we va fanele va tivisa mukontraktara aka mapatu se wena nga kuma nkoka sweswo mi ngisero mukana lona FM ka tan khomela ni ri loko ri hala a wu xi voni xinchinani lexiwona kambe hambiswiritano na ri na vona phosa la a hi hetseleni phosa a mi kha mi kombisa timhaka teto ta ku i mapatu ya nharhu lama ni tshemba ku na lava va khumbekaka laman'wana va ta va kha va ku heyi ya swinene ka hina ra ha tiviwa se loko ri mapatu lawa ya nharhu lama ya nga ta tivisiwa xikan'we xa koho va mi nyikile xifaniso? va hi nyikini xifanekiso loko hi ve na mithini hi ti 2 ta April wa virtual a va te va kombela ku hi hlangana after 2 weeks then 2 weeks liyani va tlhela ku va kombisa ku na ti-problem nyana titsongo leti va faneleke va ti endla ta ku fana na ku approva swa ti-environmental na yini na yini se sweswo swi nga endla ku ri va ku veri va kombela period yitsongo va komba ku loko yi ku
vhiki ro sungula ra May or early May ni nge vulavuli ni ku vhiki ro sungula hi ndlela yaleyo mara hi leswi va nga vula so early May va nga kota ku hi tivisa mukontraktara hi ku sweswi lexi xi nga kona ku na ti-committees to hambanahambana leti fanelaka ti endla approval and immediately after that approval hi ku va nga ta hi tivisa mukontraktara se na pfumela ku ma ri manharhu mapatu lama ya khumbekaku vhiki ro sungula ra May hi ku twisisa ka mehe va fanele va hi tivisile mukontraktara va ka Sanral. Ai tseleni lava va triple M Mchama Mchangane mapfa mi bola ni le ku tivutiseni ku bona ba bele ku lweni patu ro sukela kwihi ri ya kwihi mapfa mi bola a hi tshama hi bula hi ta patu muhaxi mo bola sweswi swa ku va vanhu mi tivana swo swa ku va vanhu hi tivana okay alright hayi no ni mi twile phosa ni khensile swinene nkarhi wa n'wina hayi ni tshemba ku swi ta va swi tshamisekile hi ta twa ku lava va hala loko hi nga se ya moyeni a mi kha mi vulavula mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu ya ku minkarhi ya ku tala ku fana hina hi ku ri hi kulaka sweswi ho sala hi vona ku ri na patu ra xikontiri ri ya Tzaneen kambe khale a ku nga ri patu leri ri famba ri xikontiri tani a ri sombasombana ri kha ri nghena hi muganga ku bazi sweswi ri ngheni ka Mageva sweswi ri nghene Bambini sweswi ri nghene kwihi leraku a swi olovi ngopfu ku munhu a nga vhako hero a ku ri diyini hero a ku ri yini hi ndlela yaleyo i ntiso wo helela muhaxi mehe patu leriwani ra D3187 ra ku famba hi le makhwatini hi ri fambini mara na sweswi ku nga endliwa lerintshwa ra ku famba straight loko suka la Giyani ku ya Tzaneen tirhisa ku rona na riri ri tirhise patu a ri ri magombogombo swinene hi ku a ri fanele ri nghena aka muganga wun'wana na wun'wana ene ku ri patu rin'we a ri nga swi nga ri kona leswiya swa ku ta va ku ri na xipatuwani xa ku nghena hala ku va na xipatuwani xa ku nghena hala patu a ri boheka ku nghena hi ku fambafamba na mabazi hi minkarhi yaleyo a ku nga ri na sweswi ku fana ku nga na ti-taxi na timovha ti nga tala se sweswiwani mapatu ya boheka ku ololoxiwa lomu swi faneleke va ma ololoxa ku ya hunguta tanihileswi na xikontiri loko xi fanele xi nghena hi nga kombisa ku va ri xikolomi ya ka va 9 to 11 million per kilo leswi swi tlhelaka swi hi kombisa ku aka vaakatiko loko tsika hi kwata hi nga kwatileni kona xikontirini ma swi vona ku teka 9 million 11 million mi yi hisa na yini a swi tshamisekangi i mhaka yin'wana ya nkoka leyi mi nga ta na yona phosa hi khensile swinene hlayisekani ku dya ku engeta vana na siku lelene ku ya mahlweni a swi vitani na n'we muhaxi khense swinene inkulukumba Phosa Mtombeni vona mutshamaxitulu wa Mamulokhegu ku nga patu ra kusuka ka Mageva ri famba ri ya humelela aka Makhoba 50 ka D3187 hi ndlela leyi a va angula ka ndzhaka loko hi vulavule na van'wana la va Triple M navo va kha va kombisa patu ku va ri lava ri suka kwele ka Muchayisenga se ni tshemba mi ta mi swi twisisa ku swi fambisa ku yini hi ndlela yaleyo ku ya a mahlweni loko hi kha hi langute mhaka yoyoleyo 23 minute ntsena ku bela wona ya 12 a hi ku tumikisiro me te ku ve na timhaka to hambanahambana to tala ku katsa na xiboho lexi nga tekiwa a khoto ya la henhla ya Durban laha ku vulavuriwa hi timhaka ta vumundzuku bya MK na vito na mfungho luwa hi ndlela yaleyo kambe ke swi tikomba khoto yi bakanya le tlhelo xiboho xoxolexo kumbe xikombelo xoxolexo xa ku va ANC va kha va kombisa ka va nga tsakeli ku va MK va tirhisa vito leriya xana wena u ri yini ke swin'wana swa leswi kumbexani hi nga tsakela ku twa wehe eka swona 0860002543 na timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ku ri na tona kwala u nga yingisela u ri koho nhlekani lowu nga nongona koho Afrika wa vulavula hi famba swi nga ku fika le ka hafu ku pile awara ya ku fika le ka awara ya mbirhi nhlekani lowu hi ndlela yoyoleyo 0860002543 a hi ku tumikiselo me ku hi khometi timhaka hi ku ya hi ku hambanahambana ka toho ku na vanhu va mune hinkwavo ka vona va ni rhumele ti-judgment liya ya ANC MK a ni swi tivi hikokwalaho ka yini va vone swilo na nkoka ku va va ni rhumela kambe va ni rhumerile mune ka vona a hi tweni n'wana muyingiseri hi loyi nhleka Vaso muhasi. a hi papa Pfukile hi nga vona ma. a hi va lava Okay, so dyambu ro hisa mara swi ta henda ku va hi ti-wave leti nga kona. Vo fana mhela ni nga kona ni amukela court ruling leyi nga va kona ka mpundzu wa namuntlha. Ya ku kumeka hi lahlekeriwile hi timhaka ta trademark or patent liya ya hina. Leswi mina
kondletela ku ma-comrade kuloni ka African National Congress i ku we must not be fixated or obsessed hi timhaka letiya sweswi hi le ka timhaka ta campaign la ku ya ku voteni ku vanhu va tlhela va vuyela va vota African National Congress. Timhaka letiya ti ta tirhiwa hi office ya SGO ti kwale ka SGO office a Lutoli House, so swi nga kumeki swi kha swi hi dinguluxa mihleketo. There is nothing to worry about. Ka timhaka ta judicial matters ku hava swilo leswi ngo i stalemate. It's either party A or party B yi fanele yi kumeka yi winini swi ya hi ku magqitha ma kona ma present njhani ti-facts loko va kha va argua case. Leswi ni lavaka ku swi kombisa muhaxi swin'wana i timhaka ta ku ti-volunteer ta African National Congress sweswi ni vulaka swona we are busy on the ground. Hi le ku ndzeni ka leswi va ngo ku na ku campaigna hi famba hi muti na ximutana. So swa tikomba ku vanhu lava hi nghenaka ka vona ina va na swivilelo leswi swin'wana mfumo wa hina hansi ka African National Congress a wu za wu swi fikelela. Mara va na ku tshemba lokukulukumba ku hava phati yin'wana leyi fanelaka ku khoma xinhongana xa ku fambisa mfumo lowu ku ya mahlweni. So na sweswo hi fanele hi swi tshikelela. Point leyi ni lavaka ku hetelela hi yona n'wemuhaxi i timhaka ta ku endzhaku ka ti-election leti hi nga ta kumeka hina va African National Congress hi kha hi rhangela ku ya mahlweni. Munhu un'wana na un'wana leswi hi ngo ti-deployees hi xinghezi varhumiwa lava African National Congress yi nga ta kumeka yi va rhumela kusukela ka mukhanselara swi kha swi gonya ku ya kwale henhla. Vo fanele va koka masokisi ku hindza laha masokisi sweswi va nga ma koka ma fika kona mhaka ku loko hi kha hi nghena muti na ximutana vanhu va rila hi mphakelo wa mati, vanhu va rila hi tindlela leti nga fambeki ku nga mapatu hambi ku ri swipatwani leswi swi nga kona phakati ka miganga lomu va tshamaka kona. Vanhu va rila hi timhaka ta ku mintirho a yi kona ya kayivela. So mari no tsakisa hi ku manifesto ya hina yi swi vulini ku ya ku swi tekeleni hinkwaswo leswi xikan'we na kambe xivutiso ku ta va ku loko muku va ta fanele va koka masokisi ku nga va ku va koka hi ku mi le ku tweni vanhu va vula sweswi mi swi tshahaku a mi nga swi voni n'we vinyi mi nga se byeriwa ku swilo a swi le ku fambeni ku ya hi leswi va mi kombisaka xiswona vaaki. Hi va hi kha hi swi vona muhaxi. Hi yo mhaka ni ngo lowun'wana na un'wana loyi a nga ta rhumiwa ku ya tirha ehansi ka African National Congress va fanele va swi tiva leswaku a hi timhaka ta kumeka va ndlela vaakatiko favor ku kumeka vukorhokeri byi chika byi ta vanhwini hi leswi vanhu va nga swi langutela ehansi ka mfumo wa African National Congress va swi vona. Se swi vula ku yini ni lava ku kamba phela ni le ku kambeni ku vanhu lavawani a vo ya ro sungula ni vula ku a mo sungula ku rhumela vanhu. Se leswi a va nga koki a ku sunguleni masokisi a ku ri mhaka yihi leswi swi nga ta cinca sweswi? No sweswi swi ta cinca hi mhaka ku na ti-deployees a ni ta cinciwa loko mi vona munhu un'wana a nga ndli swona a nga tirhi swona leswi mi nga n'wi rhuma swona ma n'wi cinca munhu yaloye mi nghenisa un'wana loyi mi vonaka nga tanda swona mi tlhela mi n'wi monitara ku leswi hi nga ku rhumela swona hi le ku swi endleni na. So hi leyi mi yi kambisaka ku sukela kwale henhla ku chikela kwale hansi kumbe kusuka kwale hansi hi gonya le henhla varhumiwa lava va rhumiwile ANC va fanele va koka masokisi va gingirika ku tlula leswi va gingirikisaka swona. A ni nge vulavuli hala ka administrative side hi mhaka ku halaya kona i vanhu lava nga na degree ta vona na yini ku na lava va monitoraka va evaluataka. Hi leyi ni lava ku yi kombisa ku hayi vaakatiko vi le ku rhangeni vandla ra vona n'wemuhaxi. Swin'wana swa kona mi nga mi kha mi swi vona swi kha swi hangalaka kwala mahungweni ku komba ku vanhu on the ground va busy ve kumeka va kha va canvassa va campaign va African National Congress leyi nga ta vuya matimbeni endzhaku ka ti-29 ta n'hweti leyi yi landzelaka ya Mudyaxihi. Kambe na khensa swinene ka ni tshemba ku mi pfumelana na mina ku mina laha ni nga koho a ni voni va ANC ntsena va kha va canvas na va vona va mavandla laman'wana. Yes, mara vanhu va rhandza African National Congress leswi ni lava ku swi tshikelela sweswo vanhu va nga vanhu va rhandza African National Congress ku ya hi lan'we mi va ku mi ri koho na van'wana rhandza mavandla laman'wana ku ya hi lava nga koho a hi swona. But the taste of the pudding hi ta yi vona endzhaku ka ti-election n'wemuhaxi ku vanhu va rhandza mani ku hindza lowun'wana. Sweswo ni nga mi tiyisela himpela. Ni mi tweli bota wa khensa swinene hlayisekani ku ya ku engeta 0860 0025
ikhensa 0860002543 ehafu kubila wara ya khumembiri a hi twenini kuma nge msava ya ora ya n'we ya ta va yimisekweni amukela tatana Hlulani Fanuel Magayisa kusuka kwalano hiko hi nga ta bula na mutivi wa nawu advocate Ntsako Terence Baloyi kusuka ka Baloyi ka Ntsako Baloyi Attorneys a Pitori hi bula na vona laha hi kha hi twa ku kahle veri xiboho lexi xi ndlise ku yini ka mandla ka nhlokomhaka ta mahungu ya Hlulani makume na rumbirhi timinete ntsena ku bilavura ya khumembirhi ku hela loko vhiki a hi ri ka Mandavezitha laha a ka Maroleni a ku ri kahle mani ni ku tsundzuka hi mhaka ku nkulukumba loyi ni lava ku vulavula na yena wa pfa hundahunda hi koho na siku leriya ni ri hala ka voho i ti mina se ni fambile a na ha koti ku mi vona hi khalanga se ni hala hi ta vona na siku rin'wana Ntsako Baloyi mutivi wa nawu advocate Ntsako Baloyi hi vo hi lava ku bula na vona va hi pfuna ku twisisa mhaka leyi nga humelela khoto le henhla ya le a KZN a Durban hi ndlela yoleyo karanga i nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM Mfukina hi pfukile hi ngo vona hey basop a ni leta ku amikola a ni msungula sa ni nga ri sure ku ri mina kumbe ku teka yini no a ku na timhaka makuva va khensa swinene mani hi swin'we mina no va Giyani n'wina ni mikiwa la mi nga koho a hi sunguleni laha mhaka leyi nga humelela a khotela henhla ya le Durban kahle va ri yini exikarhi ka vandla ra African National Congress na MK ya leswi va nga swi vula namuntlha i timhaka ta ku ri xikombelo lexiya kumbe application leyi tise hi ANC a yi humelelanga va ndlile leswi va nge va dismiss with cost pero va xi bakanyele tlhelo xikombelo lexiya ene va ri va fanele va hakela nguvumba Zuma party ti-cost ta ku yisa application liya kahle xikombelo a xi ku yini xikombelo a xi langutane ngopfu na mhaka ya trademark kumbe logo liya ya MK liya ANC yi nge MK i rhava ra yona lero MK a yi na mfanelo wo tirhisa logo liya wa umkhonto wesizwe so ANC a yi tsutsumile khoto ku herisa ku ri MK kumbe ku vumba Zuma va tlhela ku tirhisa MK logo loko va yele ka ti-election kumbe ka party leyi ya vona hi mhaka ku ri i ya vona kusuka nkarhi walowo wa khale va masocha lava ma-AK ma-MK ma-ANC hinkwenu hi ma tivaka va lwisa sweswo se ivi khoto yi fika ku na swivangelo leswi swi nga nyikiwa ku hikokwalaho ka yini khoto yi fike ka xiboho lexi khoto namuntlha a yi lavi nghenelela ngopfu ka timhaka ta swivangelo yo fika va vulavula sweswo swi nga hetana swi nga va I think minete ku va nyika xiboho xa ku ri application ya ANC dismisses court ivi va ti humelela swona se a va nyikangi swivangelo namuntlha ni tivisa ku ri sweswi ANC yi nge yi lava ku aphila swivangelo swi ta huma hinkwaswo khoto yi ta va nyiketa swona kuve loko hi langutini ka xiboho lexi xi nga tekiwa na leswi ANC yi lava swoho na leswi MK yi nga kuma swona swi vula yini ku ya mahlweni ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ku siku ra nhlawulo na roho ri le ku tshuneleni ya leswiwani swi vula ku ri mi ta tsuniwa loko ANC yi yisa xikombelo lexiwani xikulu a yi vula xona a yi ku loko hina vanhu va tiko hi ya vhota hi ta confuse-iwa loko hi languta ANC na MK hi nga tikuma hi tikume hi vhota MK hi kha hi lava ku vhota ANC leswi loko fika court ku nga jikajanisaniwa lero leswaku a swi twali ANC na MK a ti fani so sweswo ni lava ku hlamusela ku ri ku ya mahlweni swi vula ku ri MK yi ta tikuma yi kha yi yisa mahlweni ka ballot paper yi ta humesa logo ya liya ya yona loko hi liya ya vhota hi ta hlangana na logo ya liya ya yona ku ri why ANC a yi ku ta va nga confusion a hi swi tivi mara a va kombisa leswaku swi ta ndzi ku ri hina hi ri MK ya ANC ivi hi vhota hi ndlela yaleyo so ka mahlweni kulukumba Zuma ta mahlweni va vekela MK ya vona kumbe va ta vekela xifaniso xa vona loko ya votiwa ku ta votiwa hi ndlela leyo lero loko ANC yi lava ku ta na swin'wana yi ta swi tisa mara sweswi loko election leyi nga langutana na yona swilo swi ta tshama se swi nga ta tshamiseka swona swi yisa mahlweni se swi yisa xiswona
se swi vula ku loko ANC yo tshika yi lave ku landzelerisa xiboho lexi loko va ku va aphila va ya kwihi loko va aphila va fanele va antivi mila process but va ta ya Supreme Court of Appeal mara va fanele va cheka na court ya liya ya Pietermaritzburg ku ri ya pfumela ku aphila leswi hi swi vulaka leave to appeal loko yi ala court ya Pietermaritzburg swi vula ku ri va ta ya straight ka Supreme Court of Appeal loko yi pfumela swi vula ku ta decide ku ri va aphila swi appeal yi tirheriwa ka court ya liyani ku tshama tijaji tinharhu kumbe yi ta ya kwale ya Supreme Court of Appeal se loko ku ve kumbexani ni ta ve mi pfuna ku twisisa timhaka ta ti-appeal advocate hi tlhelo ra ku minkarhi ya ku tala loko ku tekiwe xiboho ivi van'wani va aphila ve ri xiboho lexi a xi ku va va aphirile swi bakanyela tlhelo xiboho lexi a xi nga tekiwa se ni lava ku tiva ku loko ANC yo aphila ku ve swin'wana swa leswi a yi lava swo a ku ri ku MK yi nga tirhisi logo liya kumbe yi nga vi kona ka ballot yi ri MK swi vula yini loko yo aphila ku ve nhlawulo i ti 29 va IEC na va fanele va hi nyika ti-ballot paper laha hi nga ta hlawula kona mavandla lama hi ya lavaka website xivutiso xa n'wina xi twisisa ngopfu hi lava ku twisisa yini so ni kombela ku ni kota ku xi twisisa a hi xandleni timhaka ku xandla timhaka ni vula ku ri a hi swi tekeni ANC a yi lo wina ive MK yi ku ri ha aphila a ku ta va na question yaleyo ku ri sweswiwani ANC yi ri Zuma a nga tirhisi MK loko ku humelela yini loko ku aphiriwa Zuma wa stopa kumbe a ka pfumeriwa ku a yisa mahlweni a vekela logo na a ni sure ku man kuma kumbe man twisisa na mi se loko ri ku ANC a yi lo wina a ku ta va na problem ya ku ri se ku humelela yini loko aphiriwa hi mhaka ku ri ku na I think section 18 ya Superior Court Act a 10 of 2013 section 18 yi hlamusela timhaka ta ku ri loko ku aphiriwa ku na mhaka ya ku ri order ya suspendiwa ene loko ri ku a yi suspendiwi loyi yi n'wi affectaku a lava yi nga suspendiwi a tisi application a court se loko MK a yi lo luza ive yi ku ya aphila ANC a yi ta ku yini a ku ri hayi order leyiwani a yi suspendiwi hi mhaka loko aphiriwa automatical order ya suspendiwa se ANC a yi ta fanele yi tsutsumela court yi ku hi ti 29 ta May Zuma a nga pfumeleriwi ku tirhisa logo hi enforce order liya a ku na munhu la nga ta affecteka yi tisa yi hlamusela hinkwaswo ku yi nga tirhisiwi yi ta va yi kha yi endla yini yi enforce order a ni xo mani twisisa na se sweswi mi Afrika-Dzonga sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM makomba ndlela nongana ku Afrika wa vulavula ni khomeleni advocate a xi nga kona la ka nxaxamelo lowu xinavetiso lexiya hi yo mhaka xi ni nghenelerile kambe hambiswiritani a hi yiseni mahlweni loko hi kha hi hetisela kumbexani mhaka ya ku nghenele xinavetiso lexa va ha hlamusela swi nga va swi fike swi pfilunganya nhlamuselo leya ya n'we mi nga yisa mahlweni mi hetisisa hi ku mina ku ya hi mehe ni mi dlinela ka ku a hi xandleni timhaka loko a ku lo humelela ANC a ku ta na xiphiqo xexiya xa ku mi nga hetisela advocate alright kwalaho ka ku xana mhaka no la ku mi twisisa ku ri loko a phiriwa swi na effect muni kumbe swi vula yini ka order leyi nga ta va yi nyikiwile mara ku vuya ka ku se hi nga ha xani timhaka loko ANC yi aphila swilo swa ha ta tshama swi te tani mhaka ku ri MK yi te yini yi winini se ku va yi winini ku ya hi xiboho xa court a ku na lexi nga ta affecteka swi ta ya mahlweni mhaka ku hava leyi xi ANC yi nga ta ku ya xi enforce kumbe yi lava MK yi comply na xona because va luzile se a ni la ku loko ndzi ni ku hi xandla a ni la ku mi swi twisisa kahle ku ri swilo swi fika laha swi karhataka ku ri ku va na enforcement ya order loko swi endlise ku yini so in this case ANC yi luzini yi boha ku ya mahlweni ka MK swi nge vuli nchumu vo tondlisa va ya mahlweni 29 election va tirhisa va lava ku tirhisa swona ku ri hava xikavanyeto xa court ni mi twini advocate khensile swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta inkomu
Bavamsa sweswo mingisiro Mgangalelo FM advocate Ntsako Baloyi kusuka ka Ntsako Baloyi attorneys lava hi kha hi bula na vona a hi kha hi langute ngopfu ka timhaka ta a hi languta ka timhaka leti ti nga tekiwa ti ri xiboho xa le court hi la ku bula hi timhaka ta ku hundza emisaveni ka khale ka murhangeri wa PAC kambe ta swi endla sweswo loko hi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi se hi hafu ku bila awara ya mbirhi hi laha hi nga ta boha hi kha hi bula na tatana Themba Godi lava va ri xirho xa PAC hi nkarhi wa koho hi tlhe hi bula na Professor Themba Sono kambe ke sweswo i nkarhi wa mina na wena 0860002543 ngopfungopfu lexi a ni ta tsakela ngopfu xona a ni lava n'we vaseketeri va MK na n'we vaseketeri va ANC hi twa n'we ku mi ri yini loko xiyimo xi te tani 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'we wu ri yini ka timhaka leti hi bulaka ha toho xiboho xa le khoto xi tekiwini va ANC hi ku ya hi mbulavuleri wa ANC KZN ku fika sweswi veteri va ta tlhontlha xiboho lexiya kambe ke n'we tanihi vandla ra ANC na n'we tanihi vandla ra MK mi ri yini loko xiyimo xi te tani na n'we mi ngo va vanhu ntsena vahlaleri mi nga weli ku hela ku fana na mina mi ri yini loko xiyimo xi te tani 0860002543 na n'we mi tivaka nawu na n'we mi tivaka tipolitiki ma vo maka ko un'wana wa mingiseri hi loyi nhleka aye butpet aye papa putir hi vatomi njhani vutomi aye putir a ni kombisana na liya ya annual ka helo noma ka tiko wa South Africa a nga ku ringeta ku kombisa ka liya ya MK na ANC xiboho lexi va nga xi teka namuntlha loko ni swi langutise kahle butpet va ANC yi vo va ku dyeni ka nkarhi na ku lava ku susamisa liya nkulukumba Zuma ku ri a nga vi phati ya vona va chuhwini chuhele ra vona mhaka a va deliver se na vo nkulukumba Zuma khandla kambirhi ra vona hi site rin'wana i ku va ha fostela ku lava ku vuya loko ni swi langutisa va la connecta vana va vona loko ni langutisa namuntlha ka ti-news ntombi liya va yi tlake ngopfu laha yimi na nkulukumba Dalimpofu se i ti-game tin'wanyana ta ku kahlekahle loko hi lava ku swi landzelela swi ta hi bisa makanyi yo fana na mina a na ha swi landzeleli ngopfu nkulukumba Zuma va le ku endleni ka ku ringeta ku create ntirho for vana va vona I mean legacy for vana va vona hi MK loko va tsandzekile ku va nghenisala aka ANC mastivisa so a ni swi twisisi ni pfuneni ku twisisa sweswo loko mu ku va connecta hi ku va xota yini kumbe hi ku la ku va kota ku fikelela yini vana va vona ku va kota ku va ka vurhangeri bya tiko ra Afrika-Dzonga loko mo swi langutisa hi ku ya hi mina nkulukumba Zuma a va nga se heta leswi va lava ku endla so and leswi va lava ku endla so to be honest va la connecta vana va vona ka ma-business hi vito ra a ku ri hi vito ra African National Congress so ku na lava a va ka va swi vona ku ri nkulukumba Zuma laha ka ANC vo va ku endleni ka ti-connection va hoxa na vana va vona va nga ri mhaka ku va rhangela vaakatiko va South Africa so nayo ANC yi landzelela nkulukumba loyi wa n'wi pfuna ku campaigna hala tlhelo ku ri loko a campaigna va tshama ka va vulavula hi phela n'wana na n'wana sweswi u tiva MK mhaka ku va yi kha yi yisiwa ti-court a yi yi endlana na campaigna hi vuyona mastivisa na mitwa se ANC na yona nkarhi wun'wanyani a yi twi focus-a ka ku delivera swilo leswi nga le ku endlekeni yi fika ku focus-a ku mani a nga campaign loko mo zwa ku munhu a nga ya campaigna phela a hi vonge xikolokolo hina hi ya vhotela nkulukumba Zuma kumbe South Africa hinkwayo ya vhotela nkulukumba Zuma let that be the competition hina ya swi ta ku hi ya vhotela mani va nga siveli munhu ku a endla leswi va lava ku endla so mastivisa kambe hina mi vula n'we vo ka mi nga weli helo ni hina va nga vile helo hi swi ta ku hi ya vhotela mani se va nga hi kanganyisi va ku hey yinini hina ha swi tiva already hina ha ti hambi ko ta phati yin'wana kumbe ku ta yin'wana kumbe ku na ya khale kumbe na leyintshwa hina ha swi ta ku leswi hi koka ku ri loko yini mastivisa you can see Kesir Potomi, Kesir 0860002543 mingisera hi ku tuku n'wangulo wa wena wu ri yini u khomete timhaka ku ndlela ku xincinani lexa xi nga ni ngheneleli kombe mi hundzisa xiyenge lexiya ivi hi ta kota ku teka vayingiseri ku ya mahlweni cinani
ina khalanga pet mathebula va vula mina khensa swinene loko mi hi lombe ndleve kun'wana na kun'wana laha hi fambaka kona ha mi vona mi kha mi swi vula mi kha mi kombisa rirhandzu leri mi nga na rona eka hina tanihi vahaxi va xitichi lexi na hina tanihi na mina tanihi muhaxi wa nongonoko lowu na muhumelerisi wa mina Ncindani Eric Mavasa ha khensa swinene khensile swinene tatani Nkuna kusuka la ka Mahatlani va ku ni ku yingisela vusiku na nhlekani kambe amukeleni un'wana miyingiseri loyi nhlekani ehlekane botpet ehlekane na vayingiseri va Afrika va vulavula aye papa a ni nga lavi nghena kahle loko ni ri ku beni ka vanhu na miyela se ni kombeliwe hi vayingiseri va n'wina va ni fonela va ku why mi nga ngheni mi bula na botpet hi lava ku kota ku twisisa ku humeleli yini se mi ba mani a ni va byelangi ku ni mi rhumeli court order ku mi nga vulavuli maveriveri ku na loko ta maloyara mi va mi khomixa n'wanchumu loko mo yi langusa hansi ka tafula ni mi nyiki court order kwala ni twe kwaloyi hayi i loyara ra mapela va nga ni yimela va swi tlhatlhi kahle na cancer bo hi yo sunguriwa la hi sunguliwe hi lava ANC ya Ramaphosa hayi ANC yinene va yisa a khoto va ku mkhonto kumbe tlhari ri fana ra vona exactly ku ri va swi vule hi xilungu loko mo hlaya ka court order leyi ni nga mi nyika mi ta kota ku vona ku loko va vulavula hi identical hileswaku swi fana exactly mara loko mi langusa laya ra hina tlhari ri tlhava makhwiri ya inani ra vona ri hupa nhloko ya inani a hi makhomiwa ku fana matlharila na mavito ya hina viti yi sungula hi u lowutsongo ya vona a yi na u yo veku mkonto tlhandla kambirhi va humesa evidence ya ku vo va register hi 2014 swilo leswi swa vona hina hina evidence ya ku hi 2014 a hi vona va register maloyara ka Adams and a ku register van'wani va swa ata ku na ANC xikarhi and only for 10 years hikuva ku ri August 2014 swa expire August leyi sweswi hi kona se va navelaka ku register ku swi va swa vona va ta twanana na va lavaya mara hambi va twanana a swi fana leswa hina ku va n'wini ri na xigwagwa kaya na mina na xigwagwa a swi vuli ku hi xa n'wina va tlhela ya va hembela khoto va ku swi ta bayizisa vanhu hi ku swi fana na swa ANC mi tshama mi hlangana na mkhonto wesizwe ka ballot paper kusuka hi 1994 na hi ku ho sungula se hi ta va kwapa hi ti 29 futhi hi nge sungule hi 29 ha sungule hi 26 hi ku neleka leswa swa ti-special vote hi ya meka xoko hi veka munhu khona yin'wana ku va nga yiveli na lava ku yivela hi la ku va kwapa ku va huma hi ku khale va yiva loko a ku ri phela loko mu hina ku va kwapa va huma hi ku i khale va yiva ni le ku tiviseni i khale va yiva mi vula yini hi ku na n'wi phela ma ha ku huma sweswi mi humerini kambe n'hweti leyi nga hela kumbe ndzhaku ka n'hweti leyi nga hela a mi ri kweleyi a ndzi zangi ni va ka ANC ya Ramaphosa a ni ri ka ANC yinene se ka ANC ya Ramaphosa va swi tiva va zi va ta ni toyatoya na ha ri murhangeri wa Inokoringani branch la ya Giyani wa ti-11 ku kota vanhu hi 2017 va mbale swikhipa swa black swa loko swi ya vuma va ku July wa ri so gorisa va yimbelela risimu rin'wana ra ku nandziha na mi ni hlavela na ni nga swi tivi ku va vula mina ni za ta byeliwa hi xin'wako a phe va vula wena va ri so gorisa mara Inokoringani na ku va kwapa hi va kwapa i va huma a xitulwini se a va swi tivi ku hi tirhisa xin'wana na xin'wana sweswi ku hi wina hambi murhi hambi kereke hambi yini as long tirhisa xikwembu va nge wini the victory okay eko 0860002543 i ri tirhisa xin'wana ni n'wana hambi murhi hambi ayayaya we uri yini 0860002543 nokoreko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM mhaka leyi ya ku ANC ya Ramaphosa na ANC leyin'wana n'we va ANC mi swi hlamusela njhani swi sweswo un'wana mi yingiserile nhleka Ayi kalama. papa Mpfukile. hi vatomi kwihi
ikona kati ku humelelani kati why tipolitiki leti va tshama va kha va lwa vanhu lavawani kati why va nga koti va hi endlela vukorhokeri hina hi le ku hluphekeni ANC yi tsutsuma yi hala na hala hi timhaka ta tikhoto hina hi ti hi hlupheka mati hi hava gezi ku hava swilunghwa ku hava kati ku endlekela yini why va nga kota ku va lunghisa swa vona mina minkarhi hinkwayo ni tshama ni kha ni swi vula ku loko mi vulavula mi nga vulavuleli vanhu vulavulelani n'wina mativa loko sweswi mi ku gezi ku hava mati ku hava mi vula ku hi ta mi vutisa ku mi tshama kwihi ku mi la ni tshama koho mati ya koho na gezi ri koho ma swi vona se vulavulani mi kongomisa swilo leswi mi vulaka swo kahle swi twala ku kahle kahle ngomiri yini kalanga ndzeni vulavula na n'wina a tin'hweti n'wana ndhaku loko ni tshama ka Mshani sweswiwani hina hi le ku rileni hi timhaka ta mati kalanga loko mi ta ka Mshani mi ta vona tiva swilo leswi na switsundzuka na n'wina swisweswo swo va le ku jikajikeni ve le ku luzeka timali a va hi endleli vukorhokeri va tshika leswo swo tala mi lava vona ku va vona va mi ndlela ku vukorhokeri vona va lava ANC la ku va endlela vukorhokeri va tshika va jikajika Zuma yi tirha yena a nga na ntirho wa nchumu munhu loyi a va endli swilo leswi hi lavaka swona a va endleli nchumu va la hina hi le ku hluphekeni la hi nga kona mintirho ku hava mati ku hava swilunghwasi ku hava ende swi endliwa hi ANC leyiwa kati hina hi ta humelela nkarhi muni ne mi twile papa swilo swi ta kota ku swi lulamisiwa ne mi twile papa Kenza un'wana ni rhumela hungu la i ri Kalanga July was a member of the branch executive committee in Enoch Ringani branch se mi vula ku yini mingiseri a nga ri murhangeri ku ya hi leswi ya vulaka so 0860002543 intlhanu timinete ntsena yi nga se ba awara ya n'we mahungu ya misava na tatana Hlulani Fanuel Magayi si nhleka papa minjhani hi pfukile njhani hi pfukela Khensa swinene loko mi bela riqingho mi ri yini n'wina mina a ni ku eka nyimpi ya ANC na MK loko ko tshika hi mpela MK hlula a hi ti languteleni hina vaakatiko va Afrika-Dzonga hi ku katsa kahle leswaku ri mhaka ya Magupta ya vuya case liya yi nga ya Magupta yi ta hela ku fana na case liya ya Shabir Shaik leyi a nga tele ku a nghena Zuma a yi herisa hi ku a yi khumba na yena se a hi sunguriseni kahle na mina ni nge mi tshiki mi lahlekisa rixaka nda mi tshika mi vulavula kambe ni nge mi tshiki mi lahlekisa rixaka loko mi ku khale ka president va herise case ya Shabir Shaik mi vula yini hi ku Shabir Shaik voniwe nandzu Shabir Shaik voniwe nandzu Shabir Shaik a gwebiwa ku ya tshama khotsweni Shabir Shaik a huma hi parole leyi nga hetirisiwa hi a hi twani hashi i fike a n'wi nyika parula yena hi ku tiva ku ri case ya xigwevo xa yena a xi nga se helela kambe yena a fika a n'wi nyika parula se sweswi a hi xitekeni ku ya Magupta na yona loko a nghena a ku fumeni ya hela Magupta ma ta vuya ma tlhela ma ta yisa amahlweni ntirho lowu a ma wu endla inkomu muhashi nemetwe vafambisa sweswo very mi swi twile sweswi va nga swi vula a ni ya va vulavula hi Xitsonga ni nge hlaveleli kambe a ni ku phela wun'wana i mani a nga tshama vula i Peluka a nga tshama a vula ku loko i ndla murhi a wu ndli murhi i ku bava ngopfu hi ku a wu nge nwi mina fanele u ndla khi swi tiva ku na wehe siku rin'wana i nga vabya ivi i wunwa ma vo mhaka ko ni tshemba va ta va swi twisisile ku a ni vula yini bava laya loko ni kha ni vulavula hi timhaka ta ku herisa i milawu ya tiko leri ya pfumela ku munhu a huma hi parole ya pfumela ku president a teka xiboho loko ku ri ku nyikiwile matimba lama milawu ya tiko leri kambe a hi amukeleni n'wana mingiserelo hi nhlekani Butas papa Pfukile pfukile minjhani papa mina a ti bibi a ti bibi sibona mindase kuhleka le akachavana are so mina matanguri makale ngangena yona swisi ne vanhu va ka hina va tshika ku tikarhata hi Zuma njhani ene ma swi vona ku ri vanhu lavawani
a va swi lavi ku tiko ri fumiwa hala Northern Province hala Limpopo va lava ku ve ni ku yiwa mazulwini na vanhu va ka hina na hina hi kha hi pfala matihlo hi langutisa mazulwini yena Zuma loyiwani a ni i tshama a vula rito ra ku yena ANC yi ta vusa ku dya ku vuya Jesu so mi nga tivisa ku i vuyile Jesu wa kona na hina vatsonga na hina hi kha hi tsutsumela ka yena futhi ene hi yena a nga nghenisa ka problem leyi nga kona sweswi ya ku ve hi nga vi na gezi magupta ma ri lahawani ku ri yena wa seketeriwa munhu wo fana na loyi a hi pfuleni matihlo na ANC leswaku yi n'wi yise khoto leyi anambelesani yima na mbulavulo nga vuma ku ka va tshiketi munhu a ti tengele yena a ri yexe va tikavela ka vona lavaya a hi hloniphaneni loko hi tirhisa marito baba marito munhu a nga pengi a nga pengi mara ni mi twile papa ni khetsini munhu a nga pengi man la ka xiyanimoya xa hina hi nge pfuki hi swi tirhisile swoleswo swa ku futhi yin'wana ni nga swi vuli hi ndlela leyo hi le ka 0860002543 a ni kha ni bula na ku na vanhu vo tala lava nge le ku rhumeleni mahungu va rhumela mina mi nga rhumeli mina mi fonela ka 0860002543 hi ndlela a ni ta mi byela na nomboro liya mi kandziyisa ku rito un'wana ni siverile ho i sukile 0657443911 mi kandziyisa rito kwalano ivi kota ku twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini a henhla ka nhloko i awara yan'we hi le ka siku ra 26 ku ri hava load shedding ku swi vula yini hayi mani swi tivi kambe hi hava load shedding namuntlha hi ndlela yaleyo ku fana na masiku ya 25 lawa ya nga hundza a hi kumeni mahungu misava hi lawa ya landzela na tatana Hlulani Fanuel Magayisa rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi inhlikani butpet mina ni vona nga ku ANC yi moxe ngopfu nkarhi va halambelela MK swa nyumisa leswi mhaka ku i vulavula ngopfu fikile Mbalula ku ri leswi ya nchumu xiboho lexi ta ku ndleni leswi ya nchumu ya khoto ngopfu hayi ma nge tsandzeki khoto na yena maposa a tlhela swi vulavula ku ri hayi xiboho lexi swi nga kona va ya khodo se swi va ba hi nkarhi mhaka ku va tsandzeka ku conversa ka vandla ravo va ha languta na MK yi le ku va beni nkarhi ve le ku yi dumiseni xin'wana xa koho va le ku yi endlile ku yi va matimbeni swinene so mani ta ku a va tshame hansi va twanana ku a hi humeni ka swi a hi va tshikini ku swa fana a ri wexe a ri Zuma i va ba hi nkarhi wa kumeka va fanele va canvasa sweswi va canvasa vandla va ka va lava tivhoti ka vanhu hi door to door mara ve le ku tsandzekeni va ha langutana na swona se swi va ba hi nkarhi inkuma ku DJ DP Robert Hlungwana ka Zablana P Khalanga n'wana mani hina hi swi tiva kahle valandzeleri va ANC na ANC leya hina leyi le ku endleni ka xihoxo ku aphila ho va swi tshikisa sweswo yi n'wi tshikisa sweswo Zuma na phati yakwe ya MK hina hi ta hi ya nkomba ka yini ka ti-ballot paper ku a nga wa chumu mixolosi ANC ya vuya mahlweni ANC mahlweni hi ya ku yi vuyiseni hina varhandzi va yona na lava landzeri va yo va nga ti talela ha swi tiva ku ANC yi ya ku vuyeni DP a hi xumi DP Hlekani Khalanga na muhumelerisi ka xitichi xa hina xa makombandlela la ku angula la MK na ANC Khalanga ANC nga zivilela loko yona yi tini a yile ka ti-election na yona umkhoto wa sizwe yi kha yi tirhisa yona loko yaliya va chava yini vona a ni loko swa vo swi basini a vo to ya nhlawulweni va yi chava yini MK xikona lexi va chavaka xona se yi right MK na yona ANC a yi fambise sweswiya va nga zivala ku va nga switori yi right MK loyi ya tirhisa loko liya a ni vona va tiyini vona loko i kho swi tawu swa swi basini Khalanga u nge zevilela ni nga swi tawu hi basini va ku tiva lava va ku lavaka u nge zevilela ku lo edloke ku fana na mina yini ni wena wa swi tiva ku hi ti hlawulekisi yini a ku na laha nga ta bayiziseka loko vanhu va nkarhele wo karhala na nga ta vhota ANC ta vhota ANC na ta vhota MK ta vhota MK ta nga ri mistake i school sini ri kwala ka Nombelani dage enhlikani butpet enhlikani na vaxumi mina na ku nghena ka liya ya mapatu ya swikontiri na ku hlamula ku tsundzuxa nyana vayingiseri ku a ku yimiwi ku xaviwa tisemende letiya ti va ku ti ri ta patu
mi ta swi vona xikontiri swi ta tiya. Xikontiri lexi tsemakanyaka laha ku nga na vanhu xi kumeka xi nga tiyi xi hatla xi kuma ti-potholes hi mhaka ya ku tisemende ti va ti xaviwe ngopfu hi backdoor. Varhangeri lava va khomaka tisemende a va tshiki ku xavisa tisemende ta patu. Enhlikani botphethe mhlangane etwela risikona la Khaldona ka Matata. Mana ta kombela ku a hi veni na political tolerance. Hi nga emotional ngopfu leri ro hi tsandzeka ku twisa tipolitiki. Hi ta dlina ti endla ku hi vengana. And vanhu va lava nga emotional a va yini le ku voteni problem ya vona. Loko munhu a twa swin'wana swa vandla rin'wana swi nga n'wi twisisi kumbe policy ya nga yi twisisi ta fika 29 ta May a yeni ha vota munhu a voti party leyi a rhandzaka yona a kombe vu emotional kwalaya a ku voteni hi tshika ku va emotional a moyeni inkomu. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Botphethe na muhumelerisa loko hi herini phela na mina na swi twisi ku ri faneke ha dya yini kahle kahle ku swilo leswi hinkwaswo ka swona swi na mavabyi nyama hinkwaswo swa aya hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi. Afrika wa vulavula. Izo so mingisera Mnganalo FM kumemona timinete ntsena ibila wara ya kumenaro nongana ka Afrika wa vulavula ka Mnganalo FM makomba ndene mitwini kwa mtisa matitwelo mabonelo ya n'wina ka 0657443911 na 0860002543 ha cancel swinene ku va mtise tlhelo roro ro timhaka mabonelo ya n'wina ya tshama yiri mabonelo ya n'wina na ngeni helo kambe ha cancel swinene loko mtise mabonelo hi ndlela yele n'wina merini ke kititi mhaka leti mi nga tikhoma hi le ka 0860002543 tsundzuka entere loko hi vuya ka mahungu ka tlhongomaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi hi ta va se hi kha hi bula hi languta lava vambirhi lava hi ta va kha hi bula na tatana Themba Godi mtangu wa tsundzuka khale ka xirho xa PAC ivi va suka va ka vandla ra vora tipolitiki va ya tindleleni na vito hi ku va mutshama xitori wa Sikopa hi vo hi nga ta va kha hi bula na vona eka nhlekani lowu va hi nyika xifaniso xa ku dokodela Pheko a ku ri murhangeri wa njhani va tirhe njhani na vona hi ndlela yoleyo kasi ke kusuka kwalano hi la se hi nga ta va kha hi bula na Professor Themba Sono na va hi nyika tlhelo rin'wana ra hi laha va tivaka dokodela Pheko ha koho hi ndlela yoleyo a va tiveka ngopfu hi ku vekela xikhafu la va vekela lexiya xo tsala ku Azania la nkolweni la hi ndlela leya murhangeri lavawani wa vandla ra Pan Africanist Congress lava nga hetelela va hundza emisaveni ra vuntlhanu loko ni nga hoxisi vhiki leri ri nga hundza se a hi ku tumbikisa ro mina ku ka xinkadyana lexi nga na xona kumbexana na n'we mi nga swirho swa vandla leri mi nga ta na tlhelo rin'wana hi kota ku twa kun'we tlhelo ra n'we ri ri yini kwala mi nga kona hi le ka 0860002543 mi nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela leyo at Africa Munghana x handle hi kota ku twa ku n'wina mi khomete timhaka hi ndlela yaleyo ku nga ku ri na n'wana mi nga na yena kwala layini yaleyo ncindani hi twa ku ye angula kwini nhlekani mi amukereli ka Munghana Lonene hayi mkhulu minjhani papa mina hi pfukile minjhani n'wina hayi pfukile mani a khensa hayi Botphethe kulukumba loyi vupresident bya ANC na bya state malembe ndzhaku a nga byi kumangi hi xihoxo ku byi kuma u fanele u va u ri n'watipolitiki loyi a tiva politiki kulukumba loyi Jacob Zuma is good when it comes to politics and very smart. No, we must give credit where it's due. That's why van'wani va nge se hola na sweswi. You know, Botphethe, politiki a hi lavi dyondzo but swi kahle ku va u tlharini. Politiki is all about the number. I have realized something since ku huma ti-judgment leti ti yimaku na MK ku ingaku vanhu hi ti byela ku hi tlharini lomu hi tirhaka kona ri ka leswi hi nga swi dyondzela and then we think hi tlharini vuton'wini general and it's not the case.
That's why majority ya vanhu lava ti byelaka ingaku va tlarini ku va va dyondzele swo karhi a va ri ku rhuketeleni ka kulukumba loyi, but when it comes to politics they don't even come closer na ku dyondzeka ka vona. But the guy is good. I can tell now. Mi vula ku kulukumba Cyril Ramaphosa na lava nga teka decision yo va n'wi chucha n'hweti yaleyo a va ti soli sweswi loko a ku Aguwa court ku u fanele a stand as president ya MK. We didn't see this coming. And it's only a smart person who can take that move. Ava fane va n'wi accommodatini va vandla ra ANC, even though a ri na swihoxo leswi a nga swi endla a va fane va dile hi swona political. Kulukumba lowu ta ku hi vaviseni ANC a nga la ku vuyela parliament Botpet, a nga la ku vuyela as a president of state. He just want to teach those that are in power now ka ANC ku loko hi vulavula hi politiki yini, and u ta ku hi suseni ka 50+1%. And angeza withdraw marito ma yena loko a ku hi lava ku lunghisa ANC. Don't be surprised loko ANC kuma 48%, a kuma 5%, a tlhela a teka 5% leyi a yi yisa ka ANC, but hi teka hi yisa ka ANC once we are 60s. And they have to fix it, because if vanhu lava tivanaku lava nga tirhisananga, it's only MK yi nga yaku ka coalition na ANC and it works. But loko va ta va tina swipimelo, because I can tell my brother the guy is good. And I tshame hi vulaka hi vutisa hina van'wana kwala ka nongonoko lowu. Kulukumba loyi i yini lexi va zaku va n'wi hlongorisa hi ndlela leyi va xi tivaku hina hi nga xi tiviki. And siku na siku mani swi ya kha swi humelela. The guy is good in politics. Ku hindanyana ka leyo but is related. Ni zi ni twa nkarhi wun'wana van'wana kha va vutisa hi ti-tax yini, swi kahle nkarhi wun'wana ku hi pfa hi tsundzuxana ku hi ta kota ku tiva na loko swo tshika swi humelelini. Ma n'wi tsundzuka Mani Baleka Mbete. Mani Baleka Mbete u vi deputy president before a ta ka speaker, ma tsundzuka a vuya parliament. Mara u te loko a hume as a speaker xa parliament u tlhelelini sweswi u ti khome ti-tax ta yena ta deputy president. So ni la ku clarify leya ku loko ya parliament you will forfeit this and whatsoever. No, u vuyeli sweswi hi vulavulaka u le ku fambeni hi convoy ya deputy president leswi a nga za swi kumanyana. A nga fambi hi Nixon hi convoy ya vu former speaker or yini. U vuyeli u kuma pack ya yena ya deputy president. So I think they do have a way of lokusani. Yo hetisela ka no man'wana mani nyiketa van'wana nkarhi. Loko mutwa ma ANC and akhesa hina va aka tiko ku hi pfula matihlo. Loko mutwa ma ANC va ku ti volunteers are on the ground. Party ya ti volunteers leta ti nga on the ground i va tirhela mfumo. Se mtshama ka mi swi va aka tiko va tirhela mfumo va ha ri ku mi tirheleni sweswi da swa Micom service. Le lo campaign. Hi ta hlangana ti 29. Emetril 08600025 a tivi ku a hi ringeteni ku kamba tihofisini ku va koho va tirhela mfumo na mi kona va ku hava yimisa va ku kama ni kona la hofisini eya kumbexani hi nga kamba swa olova we ya kamba hi vona ku va tirhela mfumo va koho lomu tihofisini na kumbe hi vo va nga on the ground. 0860002543 emakumembiri timinete ntsena ku bila ora ya khumembiri nongonoko ya Afrika wa vulavula ka munghana ya 13 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka munghana Lona FM n'wana mingiseri lo nhleka rifile khalangana vangiseri va n'wina. Aye papa mina mkhombo kusuka ka Mashotla. I can't mi swi twisisa kahle ngopfu ku mavonelo ya vangiseri a hi mavonelo ya n'wina tanihi vahaxi va Afrika wa vulavula. Ni lava ku sungula hi xivulavuri xa ku heta kunyana sweswi ni nge se nghena ka lavan'wana. Ni n'wi twila kha swi veketela kahle ngopfu ku the guy was very good. The guy was very good. Let me say it again, the guy was very bad. Indeed, the guy was very, 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 very bad. kambe good le a yi nga ri ya ku hi tipolitiki. No, both politically and governance. Ku sungula a ni twa nga ri good le a yi kha yi vulavuriwa hi ku politically is good. But
yimbeleri xin'wana xi tshame xi vula leswiwani ri xidonkani lexiya xi nga tshama xi khandziwa hi Yesu a Jerusalema the following day xi tlhelelini le vanhwini xi kuma ku hana munhu na un'wana ku xibeleni makhwela kumbe ku xi yimbelelela kumbe ku xi ndlalela swilo xi famba henhla ka swona loyi a endla ku xi endleliwa sweswo hi loyi a xi kandziyini namuntlha hi nge heti sweswi hi ta vulavula hi Jacob Zuma nga vulavuli hi ANC munhu huma ka yena a ni lavi ku n'wi dumisa ngopfu hi humini ka yena tani ANC mhaka ya ti-court leti ti nga ku winiweni hi ndlela leti winisaka xiswona Buttpet African National Congress hi vanhu vo hlonipha ngopfu nawu wa tiko a hi sunguli ku luza ti-case ta muxaka lowu ende sweswo a swi vulangi nchumu loko ta ka mhaka ya nhlawulo mi ta tsundzuka ku tinyiti to fana leti hi ve na tona hi minkarhi ya vakopu ende ha yima hi marito malama hayi ku loko hi luze case leswi a hi swi lwela hi twa nga ri a swi nga lweleki swa ha lweleka na sweswi hi nga va hi luze case technically but ntiyiso va wu tiva na vona va lava va MK ku ri fungu lo va wu tirhisaka na vito leri va ri tirhisaka mbhaka ya ANC kambe veri tlhari leri a ri tlhavi ku fana rin'wana ri le khwirini rin'wana ra hupa a vona swi karhata ngopfu Buttpet mi kuma n'wana loyi a nga xurha exikolweni hi mali ya ANC a vuya ndleleni a kha a rhuketela ku ANC vanhu vo tala va lava nga ku vulavuleni sweswi ku ri ANC this ANC that vo tala va vona va kwala va nga kona today mhaka ya African National Congress kun'wana a hi lavi ku vulavula hi mavito ma vona ngopfu hi minkarhi ya minhlawulo leyi the more hi vulavula hi mavito ma vona hi nga vulavuli hi ANC hi va hi kha hi lori hi le ku va promoteni indirect kambe loko un'wana mingiseri a te khale ka president lava sweswi va voneka va kha va famba na MK he's good politically makaneta he is very very bad hi swona swi nga ta ku ni mi kombisa hi mhaka ya xidonkani no kambe handle ka xidonkani a hi swi tatani Mkhombo a hi swi vekeni ka context a hi tshikeni swa xidonkani a hi vulavuleni hi munhu ni nyikeni xikombiso lexi xi nge khale ka president politically was bad kulukumba luya Buttpet a nga hati ku tsundzuxiwa nkarhi wun'wana na xikolo fisi ya yena xi ri tsanana ngopfu ende minkarhi yo tala loko xikolo fisi xi ri tsanana ka munhu a tshama kha a nga tivi xikwembu ku tala ku xaniseka munhu yaloye loko ni ta mi tlhelerisanyana ndzhaku katsongo loko president Thabo Mbeki a ha ku n'wi humesa ofisini president Mandela u n'wi vitanini kulukumba loyi a tshama na yena hansi a fika a ringeta ku n'wi kombisa ku vanghana lava u nga na vona va kahle ngopfu a hi va blame va kahle mara vanghana lava va wena ko tala va ku tirhisela for bona vinyi ringetanyana ku huma ka muxaka lowa vanhu ni la ku vulavula hi rona rixaka leriya ringeta ku huma ka vanhu lava hi xitalo xa vona loko va ze va va kusuhi na munhu a hi timhaka ta ku la ku kurisa munhu loyi va nga kusuhi na yena va kha va ti lavela swa vona vinyi hi swona namuntlha hi nga fika laha hi nga fika kona hi mhaka ya the Gupta you want to tell me namuntlha Buttpet ku ri the guy was very good loyi a nga a tivisa vanghana va yena ku ri ni la ku na mindzuku ni la ku ya tivisa ku fikile Mbalula ta va ri minister wa sports a nga swi hlayi ka platform ya organization kumbe ya government ivi vanghana va yena hi ku tsaka ngopfu ava swi no mi nyika xikombiso yaleyo a fikile a ni nge ngheni sovo hlahlanene ni nge ngheni sovo manimani i munhu loyi namuntlha hi nga vuyaku hi ta ku the guy was very good yes a hi n'wi defendela because a ha ri henhla ka xidonkani se chikini tatani Mkhombo i chikini seni na no mi tweet
ni mi twile tatana Mkhombe riqingho ra n'wina ri ndla ku mina n'we nga twanani kahle ku ya hi leswi a hi twananisa xiswona kambe sweswo mingiselo Munghana Lonene FM swi le ka wehe mina ni a ni le ka xiyimo xo teka xiboho ku yini kambe a hi amukeleni un'wana mingiseri hi loyi a le moyeni loyiwani enhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene alo papa manila mete ni xitala vito ni la a Constitution Club a Rosport papa ya muni ni sungula leswaku hinkwaswo leswi humelelaka my organization bavi i mistake ya vona they brought it upon themselves muni vula my organization iyila the ANC okay no one va ngete I will not participate I nge resign but nge participate ka process letiwa and I will tell you why loko va endlele process leya nomination a waste of money ya ku ri lava lava ku ya parliament ne I'm one of them and then va vulele ku ri 11 December ku ta va se ku tivisiwa ku endliwa ti-short list ku va mani va nga ta nghena ka ti-list teto and then I cut my trip short I was coming from Swaziland ni vuyela ku ta attend ti-process teto ne loko hi fika they change the goal post the issue a ku ri vanhu lava va 90 lava nga endliwa ka vo Zondo commission ku va fanele va suka laya va pfulela vanhu lava va nga ta kota ku ya parliament and the majority ya MK it was I was one of a na vona ku ri hi tsotsa xiboho xa ku why va nga suki lava nga kanisa va nga appointiwa ku ri va le ka position change the goal post va endla postponement and then at the end loko se vuya ka January statement xa le Mbombela va vula ku ri na vona va na right ya ku stand vunyingi bya hina hi ve hi withdraw I withdraw my interview ni aleli ku ya ka interview base ya ku ri a ni nge yini ya tirha na vanhu ya parliament ya tirha na vanhu lava nga appointiwa what kind of renewal leyi va lavula ku yona so this one of ayona it's ayona even withdraw the college cut is ku ri wa ni nga endla door to door even va byela ku based on that no withdraw the door to door campaign and then na ku vota I'm not sure ku ndani ya vota ku ri ku vota matwanto vumbiwa leri nto va vengiseli va ta va fanele va swi tiva ku ri ku vota swi le ka vumbiwa ra tiko ri le ka vumbiwa ra tiko especially in the freedom of choice manduzisi ntiyi swona a swo boha kambe swa i mfanelo ya wena a ni kha ni vulavula na un'wana komereni loko I happen to ku ri ni fika polling station swi ta tika hi ku ri a ni nge voteli my organization that leyi ni nga vula ku ni nge resign ka yona so the best way in that my freedom of choice it on the day yo yi nga ta ni byela ku ri do I go to polling station or I do not go to polling station kambe van'wani va nga vula ku hikokwalaho ka yini hi mhaka ku n'we ya mi kona ku nga ha votiwi kumbe mi nga ha lavi ku participate regardless ya ku na swiphiqo sweswi mi vulavulaka hi swona a swi koteki ku mi kota ku ya mahlweni ku vona ku vandla ra n'we ra ha ya mahlweni kambe mi kha mi lulamisa swiphiqo leswi na swi vona ku nkarhi wa mi wu ni helerile kambe a ni lava ku kamba sweswo swiphiqo leswi tatani phete ku ri ni nga mi heteli nkarhi corruption in my organization i khale ni ri ka yona yi sunguli loko party ya boto holomisa a suka but bantu holomisa loko a rezana a reporta case ya Stella Stawu ya corruption ane a landzeleli process leyi a fanele a reporta ku ri one of our men o busy ka corruption ka ha ri na the late former president Mandela they brush it aside va hetelela va decide ku hlongola bato holomisa a ya pfula phata ane taking down kusuka kona kwele corruption yi kha yi endla lexi humelelaka hina ka party ya hina loyi a winaku election hina xilogelo lexi xa ku we have to close the ranks and which is a lie la nga wina u famba na kambe mi swi vitana yini rito leri mi ri tirhisaka ra patriarchy hi ro ri nge le ku hlupheni ku ya hi n'we ku ya hi leswi mi swi hlamuserisaka xiswona loko ku munhu wu i famba na va lava nga n'wi tlakula kambe pfumeleni ku namuntlha hi ta gimeta kwala va ri nkarhi wa hina a wa ha ri kona le ka lava va hetiselaka mahungu ni khensile swinene nkarhi wa n'wena okay
swi tikomba va nga kona mingiselo wa mina laha kambe emakumenharhu mbirhi timinete ntsena ku bila awara ya 13 motlhe mbuya mundzuku hi ta hetisa mhaka leyi amkamutana yo kahle kambe xivutiso ku ta va ku loko munhu a nga ha ri kona ke a nga koti ku hoxa xandla ke ntwe president wa ANC va kha va kombisa timhaka ta ku bona khale ka va president va ta nghenelela ka nhlawulo swi vula yini so a hi swona swi mbulaka swona ke kambe yini ni ya bula na tatana Themba Godi ta bula na vona andako ka loko hi twe ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya tava ya yimisekwini gaisa sweswo mingiselo mungana lona FM 14 timinete ntsena ku bila awara ya 10 ke silibonge n'wa mungwana timaleka ani ku ka ha ri na magaisa ya bonge kama msiptana mingiselo mungana lona FM ya tweni ku tatana kumbe dokodela Mutsuku Pheko a ku ri munhu wa njhani thani ka murhangeri wa Pan Africanist Congress lava n'wi tivaka antswa tatana Themba Godi tatana Godi nhlekani i mi amukeleli ka mungana lona FM inkomu mashi kumbexani hi nga sungula hi tisa marito yo chavelela eka n'we mi nga tirha na vona dokodela mi nga hanya na vona eka xiyimo lexi xo tika kumbexani hi sungula kwalano n'wina loko mi tsundzuka dokodela Pheko mi tsundzuka yini inkomu mashi ntiso nkarhi wo ka wu nga tsakisi a swi tiva ku makhume ya hina hinkwerhu la misaveni ku hundza emisaveni kambe loko swi endleka minkarhi hinkwayo swi fika swi va swa nga ku hi swilo leswi loko a swi koteka a swi ta siveleka hi navela ku vanhu va hanya ku ya emahlweni ngopfungopfu loko ri ku a va ri ku endleni ka mitirho leyinene kumbe a va endla leswi swi nga swa nkoka eka tiko ku fana na Dr. Pheko Dr. Pheko ni sungule ku tiva hi yena a ri muyimeri wa PAC aka United Nations a ri munhu loyi a tala ku hi rhumelela matsalwa na mbulavulo wa yena nkarhi wun'wana wun'wana loko a ri eka United Nations nkarhi wolowo a ni ri matsalanankulu wa vantshwa eka vanhu ra PAC loko a ta va a vuyile laha tikweni hi December 1994 sungule ku tirha na yena ku fika lani hi nga tirha swin'we eka komiti nkulu na ku va swin'we eparlamente so mi tiyisile munhu loyi ni nga va kusuhana na yena malembe yo hlaya ni n'wi xiya a ri entirhweni na ku n'wi xiya loko a ti tshamerile a ri ekaya a nga ri n'wa tipolitiki loko hi kha hi vulavula hi kutani kuna swilo swa ku tala leswi a swi vonaka ku ri swin'wana swa leswi va swi lwelaka tanihi mulwela ntshunxeko kambe xivutiso i ku loko hi ta languta gondororo lero n'wina mi hetelele mi tikuma se mi ri ka African People's Convention loko ni nga hoxi APC andako ka loko mi tirhile na vanhu va muxaka lowu mi vona ongeti swikongomelo na ku tsakela ka vo swa ha ri koho ka Afrika-Dzonga leyi nga ka yoho na koho n'wena vo mi tirhe ku fika kwihi hi ku van'wana va hehla ku ongeti ku ve na kun'wana mi nga fika mi tlola na milenge muhaxi leswi Dr. Pheko a yimele swona a ku ri ku ma-Afrika eAfrika va fanele va va na vun'wini bya tiko va fanele va vuyeriwa hi rifumo leri nga kona etikweni na ku ma-Afrika a va ti fambisi leswi nga swi vulaka ku i national self-determination leswi swa ha riki norho wa vanhu vo tala lava mihleketo ya vona yi nga pfuleka leswi ha riki ntlhontlho wa ku lava mihleketo yi nga si pfulekaka va dyondzisiwa ku va kota ku swi vona na ku swi tiva hi ku leswiwani swi fambelana ku ti tiva na ku ti rhandza tanihi maAfrika ni hleketa ku a ku na vanhu emisaveni lava hanyaka va tlhela va hluvuka va ya emahlweni va nga ti tivi va nga ti rhandzi va nga tivi matimu ya vona va nga tivi na mfumo wa vona kumbe culture ya vona so leswi Dr. Pheko a yimela swona na leswi na mina na yimelaka swona ku nga mavonelo ya xiAfrika kumbe Pan-Africanism
leyi kahle loko hi langutisa kuma ku kumbe ni khomeleni tani tatana Godi mi ta kota ku hetisa ku yimela koloko mi ku yimela ku tani APC tani un'wana wa lava mi nga tirha na dokodela andaka loko ni tlange xinavetiso lexiwani ku xi nga hi kavanyeti hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi. Afrika wa vulavula. Eso so mingisera umgana London FM ila bula na nkulukumba Themba Godi lava ingele kubule na bona emurangeri wa vandla ra tipolitiki African People's Convention lava ba vulavulaka hi timhaka ta vutomi bya mulwela ntshunxeko loyi a nga hundza emisaveni dokodela Mutshuku Pheko lava va kha va vulavula na bona hi ndlela leyi kha hi vulavula hi langute ka vu Afrika lebyi dokodela va lwela byona ku titiva tatana Godi ni twa mi kha mi kombisa timhaka ta ku titiva la ho va ku lahlekeni ho ka hi nga ti tivi ku endleka Mhashi loko mi langusa mfumo wa valungu eAfrika leswi va nga swi endla a ku va nga ku teka tiko na tihomu eka vanhu ntsena kambe va ya hlasela matimu ya hina na mfuwo wa hina ku fika lani vuyingi bya hina hi hleketaka ku matimu ya hina ku nge fika valungu a ku va munyama ntsena na ku mfuwo wa hina hi ri maAfrika i wa le ndzhaku swinene na ku loko munhu a ta va a hluvukile hi loko a tshike swa xiAfrika a teka leswi swi taka na valungu hinkwaswo ka swona leyi nga lava ku va topic ya siku rin'wana hi vulavula hi yona so hi swona leswi swi endla ku na loko hi lwela ntshunxeko hina a hi landzelela General Robert Sobukwe hi vulavula hi vuAfrika a hi kandziyeriwa ku nga ri hi valungu ntsena kambe na van'wana lava va lwela ntshunxeko a va ku hayi vulavula hi vuAfrika na xiAfrika i swilo swa le ndzhaku swinene wena mi la ku hlongola valungu mi sonde valungu va nga langusi ku emphasis ya hina ya ku hi titiva hi tirhandzu kambe ha tsaka hi ku sweswi hi vulavula onge tiphati to tala sweswi va vulavula hi swona xiAfrika ni loko ri ku vo tlampfinyela nje kambe at least a swa ha fani na lani a mi kuma ku na ku tshukiselana mahlo loko u vulavula xiAfrika so hi leswi Tatana Pheko a va yimele swona i munhu loyi a nga goveki a nga khatali ku yime a ri yexe ene a ri munhu loyi a hiseka swinene hi xilungu nga ku a ri passionate lava langusela TV television va n'wi vona loko a ri parlamente loko a vulavula ku a vulavula hi ku hiseka swinene ku na xivutiso xa mi xi vutisile mayelana na vuxaka bya mina na yena i ntiyiso loko i karhi mi tirha swin'we va ri masweko magumulana ku na leswi a hi nga voni hi ndlela leyi fanaka kambe lexi ni tsakisaka i ku loko a ta va a humile xitulweni xa president u ve na vumunhu bya ku ta ka mina a ta ku leswi a ni ku tekisa swona na swi vona ku a hi swona and na mina a ni nga n'wi khomanga hi mbilu hikuva a ni n'wi twisisa ku i munhu loyi loko o tshemba xo karhi whether i ntiyiso kumbe a hi ntiyiso i khomelela ka swona a hi leswaku loko a nga pfumelelani na wena swi tisa ku u ka a nga tshembi loko u pfumelelana na wena hayi a nge vula ku hi ku khalanga a ni n'wi rhandzi ni loko ni pfumelelana na yena ni nge pfumelelani na yena so i munhu loyi hi nga hambana yi ri ku wa pfumela ku leswi a ni yimela swona a va ka va nga swi twisisi kahle kambe ni nga vula ku hambi swi tetani i swilo leswi swi hundzeke va ri masweko magumulana loko mi tirha swin'we vhele swa endleka ku mi nga voni ku fana kusuka ka hina eka PAC a ku nga ri mhaka ya yena a nga ha ri president ya PAC leswi nga hi sukisaka PAC a ku ri mhaka yo tshama hi banana hi rhanga ro hisa hi nga swi tisa ku hi lwela yini
Ai tseleni sa leti second tintsongo la kambe a ni lava ku kamba a loko ka hi lulamisana ngonoko lowu na muhumelerisi hi fike hi kuma ku vanhu vo tala va vulavuriwaka na voho loku kha ku vulavuriwa hi ku hundza misaveni ka nena leyiwani a va ha ri kona ka PAC swi nga va swi ri xikombiso xa yini xo PAC yo hi yoxe a ya ha ri yona kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalano? No, lava va tirheke na hina vo tala tsundzukani i malembe yo hlaya ngopfu. I'm sure swi nga va swi tlulelaka va 20 years kun'wana ku kwala. Vo tala va tirha na vona, van'wani va lovile, van'wani se va dyuharile. Ku ngo va ku ri vanhu vo fana na hina ha ri ki active kambe hi nga ha ri ki eka PAC. Lowu mi langusa vurhangeri bya PAC ma vona ku i vanhu vantshwa, i vanhu lava loko ha ri kona ka PAC hina a va ri le hansi le a va ha ri tincence. So no va ni nga ku i mhaka ya ku famba ka nkarhi na vutomi than ku vula ku swi va swi koma swin'wana PAC. Kambe vito leri ra n'wina mi te ku ze mi ri lava ri vula yini leriya rin'wana handle ka leri ni ri tirhisaka ra Themba Goti leriya rin'wana? A ni ri khale phela loko mhaka leyi a vulavula hi yona ya ku titiva loko hi ya exikolweni a ku ri nawu swa ku u fanele u va na vito ra xilungu. Se leswi mina ekaya a ni nga ri na rona vito leriwani ra Themba ni che kokwani wa mhani vakokwani vo tswala bava na vona a va ni chema vito ya vona, vatswari wa mina va ni nyikanga vito. Se leswi a ni fanele ni ya xikolweni swi boha ku va sesi wa mina va khoma meeting na mixo hansi ka nsinya wa nkanyi le kaya ku se leswi a ka xikolweni vito ra ku hi ta mi nyika rini. Se va malongoloxa laya na mina ri kona kambe ni nga ri na rito swa ku vito ra xilungu a ni nga ri tivi. Se va hetelela va veka rona va nga veka rona leswi leswi tsondaka leswi swi nga ri kona. Kesele Butemba hlayisekani ku je ku engena I can't sustain bala va bula na bona tatana Themba Goti va suka ka APC a ka tsundzuka Dr. Motsukopeku kusuka ka African ka Pan African Congress a Pan African National Congress PAC Pan African Congress. Se sweswiwani hi lava ku bula na khale ka president wa the South African Student Organization SASO hi lembe ra 1971 ku fika hi 1972 a swi nga hlwelangi ku endleke yini hi vo hi lava ku bula na vona nhlekani lowu hi languteka timhaka ta dokodela Pheko hi twa ku vona va tiva yini hi ndlela leyi i Professor Themba Sono. Prof nhlekani nhlekani I'm shouting going at Kensen a khensa swinene le ku languteni la ka timhaka ta South African Student Organization SASO 1971 ku fika 1972 a kome ngopfu nkarhi lowu ma. yes intiso kwalaho ako hisa namuntlha hi mirhambi la namuntlha hi mirhambi la prof ku hi ta vulavula hi dokodela Motsukopeku mi va tiva kantswa n'wina i munhu wa njhani ku ya hi laha vanhu va nge le ku n'wi rileni ha koho endzhaku ka loko a ta va hundze emisaveni ku hela ka vhiki? Swi tele swo tala leswi fanele ku swi vulavula. Swo sungula hi mani Motsukopeku lowu hi vulavula ku yena? Mavito akwe ro sungula i ra Mugermani, ra vumbirhi ra Munghezi. Ro sungula vito rakwe i Charles Wedel, ra vumbirhi ku va Ernest Pheko. Manjeni Motsuku u velekiwile eLesotho hi 1930, November 1930. Vatswari vakwe va fumile ngopfu kambe va file ku hatlisa hi vumbirhi ka vona. Iva manjeni malume wa vona a teka yena Motsuku na buti wakwe a va tisa Joni. N'wina vo tala va n'wi tiva malume wa Motsuku Pheko ku ra ku ri mani hikuva ne a ku ri editor ya newspaper leyi yi nga veleka Soweto a va yi vitana Bantu World.
malume wako a ku ri Ithi Muerane yena loyi a ri editor ya Bantu World manje amasoko Bantu World ichincile yiwa Sowetan in 1981 so manje utsamele na papa kwe Muerane a Joni eba loko in 1960 a joina PAC andaka loko mangaliso Sobukwe a bombele PAC manje utsakerele ngopfu loko Sobukwe bomba PAC vana Sobukwe tiri Africa for Africans and tiko ra Africa irama Africans so aranda filosofia le ngopfu iva manjene asungula aya kuma BA degree yakwe a UNISA athlela kuma Bachelor of Laws yakwe a Zambia iva atekiwa ava advocate ya Supreme Court ya le Zambia iva thlela kuma Masters ya Law yakwe a University ya le London and master korno loko are na malemba 90 a UNISA iva ingunyeka honorary doctorate ilembe ra 2020 midnight loko ase are 90 years old mutsuku munhu loyi anga tlula na vo Mandela hikuva ni u khomile hi a yisiwa tronkweni hi mfumo ya minhavu hi mfumo wa Northern Rhodesia o Roy Welensky va n'wi pfalela a Northern Rhodesia leyi namuntlha yi vitana vo Zambia a tlhela a pfalela hi mfumo wa le Mozambique vo Salazar loko Mozambique ya ha ri hansi ka Maphutukezi a pfalela jele a tlhela a pfalela hi mfumo wa apartheid so u pfaleriwile hi mimfumo minharhu so hi munhu loyi bo Pan-Africanism byakwe hayi lebyi ntsena byi humaka ka Dr. Kwame Nkrumah wa le Ghana a ri munhu loyi a tivaka ngopfu ku ri Africa yi fanele ku va United States of Africa a hinda na vo Julius Nyerere hikuva vo Julius Nyerere a va nga lavi United States of Africa ku fana na United States ya America leswi a swi lava Nkrumah na leswi a swi lava Motsuku Bheku hi vona a va lava a kind of a federation la vo Tanganyika or Tanzania yi nga ta kota ku tifuma vo Senegal yi nga ta kota ku tifuma vo Ethiopia yi nga ta kota ku tifuma u fanele almost like European Union namuntlha or African Union so manje PAC yi va yi loko yi n'wi rhumela a New York hi laha nga sungula ku hlangana na yena ke loko a representa PAC ka United Nations a New York na le Geneva hlangane na yena ngopfu ko tala New York na le Europe vo Geneva and ku ri munhu wa PAC iva loko a tlhela a tshama sanana a Kenya iva a vumba university leyi va nge Day Star nyeleti ya nhlekani a Kenya manjeni iva loko swiritane ene loko a vuya la Africa Dzonga u nghene la parliamenteni from 1999 ku fika hi 2009 hikuva ni 2008 va PAC mativa ku ri na hina vantima hi lwa njhani hi rhandza ku hlongolana ngopfu ni swa mi vulavula hi swona swa mina so hi 2008 va n'wi susa wa president ya PAC iva hi 2009 a suka parlamenteni so hi yena loyi ke hi vulavulaka yena ni khomeleni kwalano hi ku ni lava ku hi minete mi ni byela ku hi swihi leswi hi nga swikulu ku hi swi langutile hi ku i legacy ya voho dokodela Motsuku Bheku kambe andaka loko ni hundzise leswiwani prof la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona
ila inga kona mingisera mgara lona FM ile kusuhi swinene na kufika makumu na nangona ko Afrika wa bula kame no lava ku himinete le inga sala Professor Themba Sono lava bula kana bo ba ibyela ku ikuya ibo hiswi leswi inga bula ku iku leswan indaka le dokodela Mutsukupheko ba isiela ka yo tani ma Afrika Dzonga na balava ku mishana banga ku va swiro swa Pan Africanist Congress PAC indlela le Prof me tsela mo ku gore ba bona leswi a se yimela ko sona leswi a se yimela isubukwe leswi a se yimela vo tala va PAC kambe hayi leswi swi nga ta kota ku endleka na leswi a nga vumba foundation leyi va nge Tikoloho Development Foundation Tikoloho swi vula ku ri freedom so hi munhu loyi a ri mu Afrika ngopfu a rhandza ku ri vanhu va le Afrika ku va xilo xin'we so swi vanga switana ku xenophobia namuntlha a nga ta swi tsakela kambe hayi leswi swi nga kotaka ku tirha Afrika ya namuntlha a ni ku ne hetile Prof kambe swi le ku ni tlheleriseleni a hi khale ngopfu loko ku ve na mangutsundzuka meyara loyi a ri ko a Joni nga ri khombo ra ku vuya hundza misaveni ku vuriwa ku i wa vatswari va hi va suka Zimbabwe matsundzuka swi vuye swi endlaku ku va na ku vulavula swinene swa ku onge ta Afrika-Dzonga nga ri khale ri ta va ri rhangeriwa hi vanhu vo huma matikweni le handle hi lava dokodela Mutsukupheko a va huma Lesotho a va ri kusuhi swinene na ku va nga ri fambisa tikweni Mutsukupheko i swona swa ku phela ni ku tile nkarhi walowo a ku nga fika ku ri na swa le handle swo hlupha mani ma swi tiva ku ri vanhu va le Lesotho a va tirha ngopfu la timayinini so a va nga voni xihoxo xa nchumu hikuva a vona ka va ri vanhu va le Afrika manje lavan'wana lava va nga tisa leswo va hole hi vanhu lavo huma vo Somalia vo Nigeria va huma kule ngopfu va ta nghena la Afrika-Dzonga va rhandza ku yi fuma ku fana na leswi ma Nigeria va swi endla vhiki yo leyi hindza yo ya va hlasela maphorisa ya ni mi twiri Prof ta kuma nkarhi hi bula hi swona siku rin'wana kambe swi tani khensini nkarhi wa n'wina hlayisekani inkom Professor Themba Sono va hi fikisa makumu Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM i vuhumelerisi bya Ncindani Eric Mabasa kasi ke a wu tiseriwa nongonoko lowu hi vutshembeki hi Khalanga Pat Mathebula kusuka Studio 1 Agiani ni kan famba na tatana Patrick Shai loyi a pfa ku a famba ni siya ni ri nexe ni sala na mjando wa vukosi Sunduza Mhinga se havumbirhi ka vo hi vo vona ku leswaku hi kota ku va hi ku tisala nongonoko lowu hi ndlela leyi a Studio 13 kumbe a Studio 4A ku ri na tatana Ncindani Mabasa ya kama unge misava ya awara ya n'wena vo n'wana Timaluleke kusuka kwalano nongonoko Dzumba na mina u ta sungula na Ike Ngoveni handle ka sweswo mana siku lerinene mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene FM loko mo tshuka mi ni lava kumi i mhaka ku mathicara yo tala ya horile namuntlha la le se lava nga la molweni vo hindza va ku a wu ya kuma timbirhi nyana hala hlayisekana ni tata